Thegia ya uregani uria President William Ruto aratugio hamwe na thirikari yake ni ikundi imwe cia muingi na atongoria a kidini riu ni ehitite ndekwenyenyo ni uregani ucio na eguthie na mbere na gukinyaniria mitaratara iria igathikitwo ni thirikari ya kugacirithia miturire ya muingi na gukura kwa utonga wa bururi. Mpango yangu na nia yangu ni kubadilisha hii Kenya. Hii Kenya haiwezi kubadilishwa kiholela. Haiwezi kubadilishwa kwa kupigiwa makofi. Kuna wengine hapa wananiambia ati niendelee kupigiwa makofi. Mimi sihitaji makofi. President ugite ara mararegana na tafarira cia thirikari ya Kenya andu edi na marahura uteti na miturire ya muingi no ihinda ria kinya ni magacemania irebe-ini ya githurano kia mwaka wa 2027. Mimi natafuta vile Kenya hii nitabadilisha. Kwa sababu kubadilisha hii Kenya imechelewa. Na imecheleweshwa na viongozi ambao hawana uwezo wa kuamua vile Kenya itasonga mbele. The problem of Kenya is that there aren't enough leaders with the capacity and the courage to implement the plan that will change our country. Yogerire kuga nyingi cia tafarira iria thirikari yake ithundurite irongore irio ya Kenya gikiro gia thi aria makoretwo magomeirwo ni ukia na wagi. President urio kwaragia hinde igongona ria kuheana marehi ma bonathi kuri arimi aigua aria mendagia igwa cio kiganda-ini kia Mumias ni aranĩire gukinyanira gwa tafarira iria thirikari yambikite niguo gutigirira bururi no wacenjia na wabatira gikiro. Hii kampuni yenu inatengeneza pesa. This Mumias is a profitable enterprise. Unajua kuna watu wa fitina wanafikiri ya kwamba tulienda kutafuta pesa ya serikali kuja kulipa bonus. Kwani mnaona sisi ni wazimu? Huyu mtu ambaye anasimamia hii kampuni nimempatia masharti. Na nilimwambia mambo ni mangapi? Hakuna hii lukumba no. Okaide-ini ukau atongoria kuma gitaro-ini gia ithwiro ria bururi ni meranĩire guthie na mbere kunyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza gukoma gikumithia aria marokirira utongoria wa President Ruto na thirikari yake. I want to take this opportunity. Matongoretio ni mwandiki munene wa ngwatanĩro ya ciama cia aruti wĩra Kotu Francis Atwoli na Minister munene Musalia Mudavadi. Atongoria maugite gitaro kia Western ni kinyitanĩte thutha wa thirikari na aria maramihura ni andu mari na mweke no makiremo gutungatira muingi uria kwagiriire. Miario ĩrĩa ĩroneka yerekeirio uria wari President wa kana Uhuru Kenyatta thutha wake kuria mbeu njithi matikagũagũe gutetera ihoto ciao. Let us work together with President William Samoei Ruto so that we move forward. We move forward as a united people ili tusipoteze nafasi tukienda mbele kama watu wa eneo hii. President Ruto uri icera-ini ria kiwira mwena wa Western kiumia giki aroneka kuha muingi wa mwena ucio na njira nene thutha wa gutungia uregani munene wa giuteti kuma gitaro-ini kia Mount Kenya kurumirira kuhagurwo kwa uria wari munini wake Rigathi wa Gachagua. Handũ-ini ya Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani.